Hatu kajing syarem ke Argentina di namar basya liang referee sengap kumno jebab uskaluni haluarkani. Baru ke pertai kala saki ya kajing lekai final hapadeng ke Spain bat Argentina. Bat nilai saki lang hiru ba ke Spain ke kamla sibun ban kai bha kani ke final ban ya ke Argentina. Super cut ki shot antar ket nakal yang ke Argentina 0 kat ba ke Spain kali yok kat wei teli. Ki shot spot ke Spain kali yok hadu arpu teli kat ban nakal yang ke Argentina kali yok tanglai teli. Kataru ki bom dei hako. Hapapai syaka possession ke Spain 20% kat ba ke Argentina tanglai pu persen. Ki pas ke Spain pas pak lai kat ba ke Argentina saus pak sapusan. Kini di kisaki ba ke Argentina katelot nikam dalak ban lek kai bah akan ke final. Bat kini ki peniru ba ke Spain kalong ke baklan akan ke final. Tina kali yang Lionel Scaloni hadin daw lepoi sya Argentina. Aka jingi keren jong ubat kinong tau kubor jong kategori. Badhabala kali u hatu kajing syarem ke Argentina akan ke final Denmark ba ulek siliang referee ni ulek bomhok. Handai nakal yang Lionel Scaloni ula kentaj ban keno ya unong penyek ya kajing ilakal ni of referee. Hadin kajing syarem jong ke Argentina ke final jong ke World Cup persya ya ke Spain. Lionel Scaloni uloong ba ke Spain kalong ke kenhun ke bakham lek bha ketika jing yelek kai. Ngilarem nomor ba ke Spain ke kham yelek kai bha pan ningi. Uloong ru ba ke jing thaj palat jong ki rang yelek kai kala ban long ke we na kidau ba ke Argentina kalarem. Handai ngidei ban pediang ya ka jing sisyapat ba ki yelek kai bha ban ningi. Bat ban pediang ya katakan pelongpat yangi bangin nang lek kham bha hakipor ki banwan.